Ia e toe whaatalofa atu Samoa na tunu pele le ne fiafi lau whaafungafungaanga tau le ava ma le whaaloalo ia ma te whaatalofa tuai o na au auna le to ina nei ia na tinu mafulu ia i le pa ia ma le mamalu o le tatu atunu Samoa whaatalofa atu ia o na le tua o na tu whaletua le ngati fo ilea ia o ai lava paanga o le tatu mafutanga fo i po le tatu si ke e ne fiafi un fai ona ti mai ai la auma tato feiro ai ne fiafi ia fatalo fatu so fa man mano Yesu Kristo tato li i mo tato faola wo mai ma sani nga to foi le fatalo fai na yu tato tu asina sina Roy pena ona tu na tu pea tama fa na usamo so se ministry ia i le latu talo mo le latu tapo inga ia fai pe la maua i tato le malo si au ina ia tato au na ile tua i so se awala wa ia au mai tato te ngalu ai fatalo fa foi ini ainga foi ma wo fai na siasi mai atu mau toro nei atu no yo lavalo e ia mai api ai ni fiafi ma to te fatalo fatu so afa manu mano Yesu Kristo tato li i mo tato faola pa pe foi atu no mau e o lo fa pena na mo le nei fa longa por nei ala ata au nanga le tatu Global Kingdom TV ia ma to te fatalo fatu salo nei fiafi ia tatu te le ia mataloa e tunatu la na auna to ina e te ina tatu talo ia o le tatu tal no foi le upo le ni fiafi fa lo tatu salo io vale tu lo mato toma after Yesu mato to e ta pa lo pa ia malo mamalu nei fiafi mato o tuai e fata misia la so son yes e momo lava na mato momori atu o le tau la io le loto fatai la ufio ala le la to singa o la puipuinga malau le longa no mato amen mo mato tangata lo mato le asa ta apetu lo nu ife au manga luenga le mal malama o tu na yatu leo mavai atu le po o le mal malama lo mato o mato savalia le po liuli le fiafi lo mato tu ona mato te vala au le matatalo i lau fio i lau so soni ia ma fa tai la fio ala le lau to singa malau puipuinga malau leo no mato ola ia o mafai e na mato au dia mai le nei tu la o le fiafi na mato fa pe atu ai ia mato avi ia o lau fio fo ia tu o le viinga le fa manu ma le fa nei tanga i lau fio le fiafi ona lo fatu no malo wanga le ua mafai ona mato au dia mai le nei fiafi e mi se foi mato to e fe lo ai male uso e mi se o ona ia le nei tu la le fiafi tama ia o la masauni mate tau talangia la upu nei fiafi tama o se ngaluenga e fai fua pe au no malau fio au no malau so soni tama mato tele me fai o se me oi mato o tangata e ngata lo mato no le ala le o mo ai na mato talong wala au tama i lau so soni anga le mai lau fio le fola ina o la upu le fiafi nei ia awina mai lo nganga e fe talai tau lava ina ia fa nga mai o mangutu mo ma leo fa nga i fo yo ma la lo fa vatam ai mo yo o lo nganga pa ia la sa vali ma la upu e mai so nei mata upu ia ile ai o fina ngalo maloto o lo nu mo to ngata me se lo e ka le sia pa ia e fiafi nei tama ia o mata talo ile fa unga le fa unga le ngausia ia mo uma le fa unga le sola yo le o ferro solo pe se le tangi no mato tu le fa unga le na tia ai ma o au no ile lo fo tafu e lo sa tau le fiafi ia e fe tarai pe oi e te morio o lo upu ma lo sa kan ia ile nei ia fiafi tama ia lo atu male mana la ve ina se nganga mo lo malo arsili ona fa malo si ai o le tino o te wiso ia amataina la wo fio fa i wina la wo fio amaya yo ma fa pe ai fo la o i ma o au e lea ai matuavi ia o nei maso uma se o atu le fa vau ia i lo sofa pa ia lo sofa mamal e mau alunga e lau tele e lo loto le sofa o lo tumu le alofa male alofa muti vai le sofa leo lo matole o Yesu Kristo
ua matatalo ma vala o toi nei nei fiafi amene ma amen glory hallelujah Yeleli. praise your holy Tua name ya glory ina hallelujah auna mo le tatu tal sanga molia. hallelujah Le fiafi ya fai fato a to ti mai la ula au ya po fe la Hallelujah. me lo Shalom. mo mai ma futa mai to fo lo sa ya to fo lo mo ta mo la ya fa lo fatu tatu kalame na sike ministry ya kile nei ya ya te o ile ni fiafi fa lo fatu fo i ni fo yo o la fo tatu siki na tu Australia ya mi fo la langi na o no lo fa pena ona ya il fa ton fo le e fo i sike ministry ya a tu fa lo fatu la ona ya te tia ma sua ma fatu Evelyn tu mi se le kalesia ia mala uso mai o Australia i ele li ele ne fiafi te tonu lava ia ele o se fiafi fa fu se ia le fiafi wa to faina le tua tato te tala no ai ia tato fa soa i do pole tua pena tu nat foi si ala na una no mala ngang pa ia yo nei lava me tato te faia le ase winga ia le i wai fo il meta upu ia po se au tu lo fita tala no ne fiafi ole ola ile nganga live in the Holy Spirit ola ile nganga ke longo wa kele ngai fa longo i ka wi pi kala ka usua isi wa fa ola in kon me e fa le nganga e ka ko me e pi o ka le ai fu se nganga o puangi e masangi ka ko fa longo i e mi se i fa ni ka usuanga ba o si fu ki si anu fa ola inga i o ka usua ile mele o ka ko le lo mo le tatou le lo sa mo na tunu pele le tasi lea i tuo le tua e silio na tatou whataua tatou wava ele tatou tu matatau i ai o le anganga pa ia lea le atua na no le anganga lea na toi whanau fōwina i tatou le anganga o le lii ne fo i whai mai tu se loma o whape mai lava le anganga po le anganga pa ia o le atua i o tatou anganga o tatou o whanau o le atua me wala leo whautuina ne fiafi o le ola i le anganga ia ai vai le si tu pe se maka o ke le ai vai foi le si tu ia le se maka o foi le o le a kau musu ai se si ai ka ko va vai ia tatou tau la i ka ko vai le na awina mai le nganga pa ia ia mai Yesu le na saunoanga e sili lo walu ai awinga mai awina mai le tasi e sili e nofo tu mau i to tonu ya te tatou sa bona tunu pele akala mo fo ngi mengi o nga pa ia ma le faunga ma le papkisonga ia bia vo le ngi ongi e ka o sili ia mata upuanga mai Yesu tatou te tala no ai na ave fo Yesu i apostolo Paulo ia ele ai se la se contradict fo ile le pe se se meo le AFS se ia tatou le anga tasia le anga pa ia o le atua ia e mamana matele malasi fa nga ino tangata ese le anga la vale le ana le fame o le anga o fisili o le meta o le anga fa befia el tatou tu fai tau na sulu ono lima kalatia ia te ronga la fa pe si le fai tau i o tatou fa so le nge fia moni ma fa ma fai tau natu la ona le fiafi fulu ono e fai upu se o lo fulu le ono i le lima kalatia ia o te fai atu ia o to sava vali la le nganga ona le fai le o to le tuna nau o le tino awa o le tino ua tuina nau lea te atu i le nganga ua tuina nau fo i le nganga i te atu i le tino ua fete na e fo i ia mea o le mea lea tau te le fai ai mea tau te loto i ai a fai e ta ina o tau e le nganga ua le nofo o tau i le tula fono ua i loa tino fo i ngā luenga le tino o mea fa penei o le mulilua o le faitaanga, o le amioleanga, o le mataitu, o le ifo tupua, o le faitonga fiti whaataula itu, o le feitangai, o le femisai, o le losi vale,
o le lotoa, o le fina vale, o le whaiwai inga, o māsenga, o le mataua, o le fasio tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whapena, o te mua i ta watu nei a te outou, pe o whai atu ana mua, o e whaia mea whapena, e le whai le maro le atua mo rātou tofi, a o le fua o le nganga, o le lofa, o le oli, o le file mu, o le onosai, o le matalofa, o le anga le lei, o le whamaoni, o le anga malu, ma le lenga o ia, e le whatu la wholoina mea whapena. A we o ia ke riso, ua whasa tauloina i la tole tino, ma ona manao, ma ona tuina nao. A whai tātou ola i la lea nganga, ia tātou sawa vali fo i la lea nganga. Aua nei a vei tātou ma e mita vali, aua nei whelu iai, aua nei whelosi iai. Wow. Hallelujah. Ia, sa moro manino ale le upo le atua. Le fiafi, a whai o iei sau tu spa ia wha peritania. Lora ta si fo ina fiso swani mo kako. Wai pil te le au upu pe o masangi kako wha longo wha Samoa. Ai ki koe kilo anga iei le wha peritania. Le ta si ngā fiso swani tele au mai mo oe. E kei loro loto ai. Le winga o le wha liunga ngai ko inga mai o kako upu ngei. Ai o le wha liunga ia to ina. Ai. Le whaali liu mai le nganga o le li i mō tātou ina ua Sofia foi nei o auna, nei o tātou aunga mātua i le whaali liu ina o le tuspa ia le li. Ia le nā, o le ona i la le nganga, o le uma ngaranga ma whai kau. E ke ua kako haru lua, pe o le haru ingo ni ngi mea. O le ona i la le nganga, whamai na i whai pusuru ongo, e maki fia whamai. O le ona i la le nganga, o le savali fo i lea i la le nganga. Ia, mari whai upuru ngai... Ia le tua. E sifuru wan. Ia. I re ngata ina savali i la lea nganga. Ai ta ina foi o tau e lea nganga. Ia mari whai upu e rufuru lua. Ia fua mai foi, fua mai wha lea nganga. Ma ngai e o ngai mea i e gau tilo ai sa mori ngi fiafi. Awala tātou... Tau ma vai le lava yaso. Fa mai le apostolo Paulo. O fa sa tolo ina fa tasi ma uma kemiso. O le to ola. O kemiso lo ola te tonu ya ta. O le ola lo ola ini. O te ola i le fatu atua. I le li o Yesu Kristo. O le na lo fa mai. O fo ina mai o ia. Mo tato. O le ala ka ko lo fa mai ya. E fa fe na o ngai lo. Wa ola kemiso. Wa iai le nganga pa ia o to le tua le nganga Yesu ki kongi ya ke kako. E ma nei ala le lua so kango pi o se ki le e tuna tfo le e kau kala ka konga pungi fia fituna to le to ina. Le kala tia le na e lua. Tolu. Fai upu e lua. Ua nā le mea nei o te fia i loa ia te outou, le kalangoa ia karatia. Pena maua ea outou le nganga i ngā luenga tu la fono. Po le tau longo atu i le wha tua. Ngai la apostolo, Paulo. Ai o le ola o la awola i nei le tino. O te ola i lava i le wha tua. I le liki o Yesu Kristo. Samo. O le tasi le mea alofa le atua na tusitau e fo il apostolo Paulo ea konbito. E mai le anganga pa ia, o le mea alofa le whato atua. Ke longa le kelo i ka koua, tamau a inga ma ua wha. A mea alofa ina fo ele atua, ele fo i mea alofa. Faith. I whato atua. O le nana whato atua. Wa mai ele atua le mea alofa ia te itatou po le tasi leki. Ina ia whapena o na ngalue ina ailo na nganga pa ia i to tonu ia te tatou. Amen. Ina ia tatou whaatua tua pea i le aso, ma le aso. Ma la apostolo le tau whara vai aso tani. O te ola i lava, continually living by faith in Christ. Le nganga na lena mai Yesu ia te tatou. Ina ia maua i tātou mea umalava. Pe a whai tātou te ola i le whātua tua i aso umalava.
Glory, O lo no fu to tonu ia te ita tau le nganga pa ia. Pe o mawhai atu. Te le kalangoa kangaka le papatisonga le nganga pa ia. Papatisoina le nganga pa ia. Whaatunguina le nganga pa ia. Ia, e le koe kau whai loa sa moa, e ko fual tangata ia, marona sila fia le ngā fo i topi, ma le ngā uku. Pe foi o tātou loa tu se ngaluenga, mai a o lātou iai lunga le whawhia o pito lunga o ngā fio mailo le nganga pa ia, whaatumuina i lātou. O le ana kau ki whamawhau whauresi, kai mi fo i lea i a tātou ngai wātemi. A ka urol papisonga le nganga pa ia loinga la, kau koe whakari fo i sisi meo le a sau mai lunga, pese kimu o papiso i nā i tātou. Ia sa moa le tunu pele le ai o le shea ia, le fiafi, ia o roi ngā le tō wha, tala i o tō whina ngano. Le ai e le kau ke le koe whakari, se sia nganga pa ia koe fio mai le langi, pe koe se sa mai pu se kimu. Ai o le nganga pa ia le alo tala loa, ai e sufa mai ia. Fa mare tu se yoane o loa, o lo o tupu mai to tonu ia te i tātou e pei era. E pei o se, waitafi, flood, it's from it within. E tupu mai to tonu i o tātou loto, ina ua tātou whaatua tua i a ke riso, Iesu, le alo le atua o le na lofa mai a te i tātou. Nola la nei le nganga, le peo tau whaela apostolo karutia, e whi soani atu ai i paulo ia kalatia. Ina ia lātou toia, tā mau, tū mau, pa whaawau. Le ola lea wha lea nganga, le ola ia keriso, le ola lea savali lea nganga, o le mea momoana le leunga me whamea, le apostolo whamea, ia outou sava vali, walk by faith. O le mea momoa lea train ma fatai tai e tangata kai mi ora maka kupu kanga kai runga le ngata ne fa longo le mea o fa pena o kau foi rola ia kau fa kai savali el pepe me va ngai e ora po so mai ia savali fa fela o ka ko wola ila lenga ia tato wola ile fa tu ile li o Yesu Kristo le angolo tato ia ona a maka lo le ngo tato sava vali pe fa me ve po sulo fa mai ua o te whaiatu ia te outou. Ia outou sava vali la lenga. Ona le whaia le outou. Ia tu o naurti. Aura. Ia le tua. Ia. Ia loa. Ia mātango fie na ua le whaasoa lea ia nai mātango fie le whaasoa lau sunga. Koe le whaafianga i tula le whewhi. Tatou wawa ai nei le e kalesia le e kalesia ma le maka upu le ua ma o ia o loo mangingo le mai ia le nganga e lua o le nganga ma le tino o le tangata e lua vaenga o tangata o le kingo ma le nganga le kong o longa winga o le tangata mo ia le kokong e le o fafo e le o le tino o le tangata mo i vaku nge e kokong tangata mo le mela le ta o le nganga le nganga le ngama va mai le tu le uru tangata wanga umanga fau akamu umanga kikilo sisila tu le tu pe le pengi dia lo ka kia mai uma wa to le tinu alo ma fala vela ele hola o le tala le fion pa ia le tu fa mai onga ma ngava ku lo le tu o le manga va hola le nga ola i loa atam o le winga la lo tala foi le maka mai fa pe pa kilo le tangata yes e foi o ma o mai tato ma le o tato o tangata o fa fe ona tato ola mai mo mai nei fi ma fa so atu ona o le tangata mo le kokong ole nganga le tangata le kong a kilo la i le mele atangia mai e se male simple ia wale fa mai ole nganga ko sava vali ile nganga ole nganga ole tua le nganga pa ia ona le faia le o ina na working o ngai pe a control ma sava vali ka ko nganga ka mo ile ko amen o le faia lola io tu ina na working nganga wi working ole ngama fa la ua ia se furu fiku le ku nganga working ole le ngama la ua le fai mai sava vali o tou ile nganga po le nganga o le tu po le nganga pa ia lewe ko kongo kako ka ko le fai ale o ko nganga uia
O ko nga ngau o le ako nga ngau ia. O ko nga ngau o le tino. A kikilo fo le i tanga sa whamaia. O le aia, o le wheke nga i lea. Le kingo ma le nganga. They are fighting. O le wheke nga i. A le mauti noa le lei mai i. Ia to ina nau o le tino. O le winga na lau tala. E fo ila ia fo linga o lea. O le nganga, e o ngafua, le ila lo i. O lea. O le alofa mua mai le alofa. O le onos o le oli. O le file mu. O le anga le lei o le anga alofa. O le ono sai. O le ngao ia. Mata alofa. O le mata alofa o le anga lei o le anga malu. Fa maoni e fia Eiva fua o le anga pa ia. Fa feng ka ko lore tangata o lai e meia. E manifest mai fa fo ia le. Ia meia i lo soi fua, malo ola. Fa fea ona e sila fia. O le ia te au fua o le anga ia. Fua ia iva ka mai i lalo i. E ke no ale o anga tangata. E fa fenga e lore tangata le ia. Ia ku ngam ngau ia o tino. Ia nga fa sila fia. E le se mea la kako wha masingoa i fua. Pa wale me wha aftai le tua le wa kako sala mo. Wa kako kalia Yesu e ve mali me wha aula i uso i fua malo ola. Kako ola lola i fua i o le nganga kau mai lalo. A whaile kau ke ola i fua o le nganga lea. Ia, eiva. O nga kako le whaia lola i o mes furfiku ia. Le nga mahala ua kua isea. Nanga o tu ina nau o le tino. Yes. O le wheke nga ia me i e lua o mele kaimi o le tino male nganga. O le ae kulei e kule nganga kulei mai le kingo. Kulei e kule nganga kulei mai le tino. Ai vai, e si le kunga kele ku nga o le kingo i fua o le nganga. Ia pe o le alanga o whaingo fia i on mata upu ia kia uia. Whamai. Awa o le tino ua tu ina na watu lea e te atu i le nganga. Ke e aku le kingo i le nganga. Ala ko mai. E tuna na fo i le nganga e te atu i le tino. Ua feke e nga i me i e lua. Ua fete na i fo i a mea o le mea lea. Tau te le fai ei mea tau te loto i ai. O e le kaukala i ai. Ia kakou pe a fai o le kakou le nganga. O le nganga pa ia. O le nganga o le tua fai longo wala i. Ia. Pele ai fai tote Ia. O le ka uma ma ke le yo me le ka uma i pas awa. O ia wa le tino Wo fetena ai fo ia mea o le mele tote le fai ai mea tote loto ia. Ai fai e taita ina o to ele nganga. Yes. Wale manga ia. Ai fai e taita ina o ele ke mai mo mai le fia fininge mai fa longo mai le fa malosi le fia fininge fa pe nga for ka ka e ka kala. Fai e taita ina o e maha mai tato uma ele nganga fa longo la ia. Ai fai e taita ina o tou ka ko uma ele nganga ua le no nofo o tou ile tu la fono. We vai. Le foi la ua foi le mangingo mai. Le nganga ma tu la fono. O le kula fongo. Ia o ki er kanga. Ia o le nganga ma le lo fa tu no le tu. La ina tata. Ma ui e ka ko. Ele o se fa sala o kula fongo ia tato. O le makanga o fi maria i o foi upu male mata upu le o ma ia ai fai e te ina o tou ele nganga o le no fo o tou ile kula fongo la le o la ile kingo kula fongo le fai le kingo aua ke ngau aua ke mulua aua ke foi kupua aua ke o nga aua ke me o le la loi au ke fai kaanga au ke amio leanga au ke makaiku au ke foi kupua amen au ke fai ko fiki fa kaulai ku au le fai kanga au le fai mi sai au le losi vale au le lotoa au le fina vale au le fai vai inga o masinga o mataua fa sio kanga ka o nganga vai amen na be umai I meia e mar kama fonga le poula kama o soso ia pe o se le pasta le o amaka fa ia simple ai
ia le tamta upu ne Yeah. ia le tua ma ngai kele mo savan ia o ki kilo ia walk you know fa ata mai la apostolo me ka ole mo fa nga o au i le tu fa le tino wa ele mfainga e o ile si la langi ma le si va nga ole ele po se si va nga se me ki fiaru ia pe a se tu lo sa mo pe ale ai o au so o savali la tele taua o ka ko pese fo ile ia kisi le kelinga usua ave o vai ave o lima ele tua ia fai ia fe au samo ia na le fo le me o le ola ile nganga pe o ngama ia ka ko kala me le nei fia fi ia ele fo wa la fa funga samo glory hallelujah va tu fo i marco e fangu ia fai fo wa wa ka le ola fo ka ko ile nganga pa ia wa ka fa le tino fo le sikai ia ka ko ia no ia ile ka ko vangoa ile ali o Yesu lo o ia lava o le tua va noa tu mai ta to e ile ka ni fai ta to filinga menga e ta ua ke le foi e ka ko bukala me ni me ka o salmo ia toi feliu ia le mana o le loto io ma ba fonga ia ko le liu ia sui le ma fa menga le kele me ia a ko swingi le mafau oka o ve tamale wi le wi o le sa o le fa fo renewing of our mind but not to change change no we go follow operation ia na o sui se fa fo yo o le toi fa fo wi no le mafau o le me foi na le ia ka ko loa e ko fa ku fangu po kalami ia le tua po le mele o bo ia ka ko savali ka ko savali e fale nganga por mele o ka ko e alu e melu alu la fale nganga ko la ile tino o le o ka ko ro nginga luenga le tino ele li ai mele meta o le o ka ko va ai ma ka ko foi ka foi mai a to sava vali la ile nganga le nganga pa ia o le atua le nganga le wo no fo to tonu o tatou lo le nganga le wo fa na fo wina i tau le nganga le wo papa ti so ina i tau sui ai ka ua ma sui no fa mai la a ka sava vadi le nganga le yaso uma o nga le faia le tatou me nga le na la la wat tu ina na no le tino ese tau ki o vo ila apostolo ya koronito mai o tau tino o le malu o nofo ai le nganga o le tua so ka ua ke o ka kola o malu fewa o lo ka ko fewa i male avele tua so semea o ia ile nganga pa i o le tua i tonu ya te tatou me foi la le ia ka ko fa o ka fo ni vai kai mi ma ni vai tau kele me o mai ia e o inga ko e ka usa vali ai tatou i meortino o ka fa ma vai atu me o le nganga e vola le a ola le nganga fa mai ta o vai pula suru no me ia tatou sava vali fo ile nganga lo winga e ke le ma fa yo nga o e to sa vali me le tino pe o nga ka ku fa tau ni fia fi a o lau savalinga o le savalinga fa le nganga ke le ma fa inga e ko fa mai ai e a o ma fo pia kalais e ole o ke mi fa e faltino a ko la manga yel me le si kala foi le mo foi me fa le nganga me faltino kai me la fel me ai o le winga nga manga yela si beranga ya o le si me mo foi me fa le nganga ala le foi ku nga o le mele nga siri da le bingo kalanga e le ko foi e fa ku nga moni me fa ma mo foi lo ka ko lo ku mo fa me ai e le va pela le nga fa me ya pe solo foi paulo ya e a nga manga va tawal manaval me ai ele tu le ala o maku ko e ma o me malanga o mo fa mai la le ngata na tatu sava vali ile nganga pa ia o le tua ai mai e ta ina fo i tatu ele nganga pa ia led by the Holy Spirit amen si e ka inga o fele me ke alo ki savat ta mo la tunu pele ele fa be selu ko ni po kala me mala o nganga le po kala me lu su fai kula mai ke maka ke lifo e lunga ke maua esia onga o le manatu ma le langona o lo iai pulenga ma le leifo ia lata. Ia ka ko wa sava vali ia lit pe ka ko ele nganga o le atua i so se mea ka ko ke fai.
ke roi si kai mi ka ko kau ke le afa manino mai a e fete na ia tu tino ile nganga fa pe nga fo ile nganga de tino ai ele va pe ana wale ma fa ile nganga pa ia le atua o ke le tino ai o me fo ia le mo ka ko manga o fai ai le ang e ke le nganga o le li ile menga matato ai a fa yo lo manatua ka ko ile losi male le hanga le lo langi lo ngo winga wa ka ko ke e ko fo ile ile nganga pa ia o le atua wa ka ko ke enga lo na nganga mai a te tato mene sa mo a pe o ma fa ya ko le makanga de kala ngor ka pukalami ile va pe a pa ki so inga le nganga pa ia wo lo winga wa manga o it's more Holy Spirit in you le ai o le pa ki so lo ka wa le nganga pa ia po ka ko ka dio le nganga pa ia ala le ta tonu tato ya Yesu mana na upu lo ngo winga ya wa mo aku le nganga pa ia wa ia ta ina ita ua the Holy Spirit needs your whole body wa mana o mia le nganga pa ia ka ua asia lango ka ua le fe ave ia le manu le tua so se mea ka tau te iai amen ele va pera pa ki so nganga pa i wo ke le ngia ka ku gi ka ku pa ki so ngamba kum wo ka ua le nganga pa le ai o le nganga pa i foi mana na fa tu munga e sau mai to ton pa malta na Yohane la le ka foi kau ye fe mea e tafe mai to tonu le nganga pa ia le atua le nganga le o keriso mo tato te di tonu ma fa tua ia te ia afa me na tafe mai le kokongi ia te ka mana ia o ngata nga ia o se kalesia nga ia o se tama se tina talavo ai ta ina le nganga pa ia leading by the Holy Spirit ka asia langa fa mai o io tamala o mele le uma le ka ko tatu tamai mele ele nga pa ia ka ko mele le le va nga ka ko fa longo wa ko foi le au nanga ka ko globo Kingdom TV ta fa mai na te ina to le meolo ia le va o mua the green pastures le va o mua aquilo kilo mai va in fa le nganga mele it's the word of God ave ka o le nganga pa ia ave Yesu fanga ka o me foi le e pe foi le ia o ka pe ma fa pula makanga ia pe ka ro isi isi fa fonga anga aki lo langa ia me fa lo fa hata mai lo uma kangaka este mi mulia vale ma fa ka uka este le o ma o mai le se e mai le longa lua le ta ina le nganga pa ia o ku le longa kolu mai fa mai fa fo ila ka inga lo nga ka o nga fua pai be fa le nganga you know e ka ya e o la fa le nganga sa vali fa le nganga ta ina le nganga e sia fua mai mertino ele paling le ngaka fa mai ele ngaka inga sa vali le fa le nganga ta ina le nganga ai fua mai fa le nganga ara ese mai ni tu be le fa malo sila la o me fia ke lo le nganga hol kanga kali kai mi le nganga ka fa si fa so lo le nganga ka o is kai mi pe pe ye me vo le fa ko ke le nganga le mo ya ala fa mai ai fa marcar la pistola aso se me sidi fa le loto ele foi lá le e lo le pe ora ta vita kanga kale ke le masanginga fa yang sa ngonga mai fa fol no loto ma fulu le nga le tuspai me lo nga ngai fa no watu ya yova pe ora mai to balo fa fol nga loto mo lo na le nga le o ka vika ya inga ikala ngoma ya me o ni ngalo sta se be alofa ale tua ya te oil anganga lo wanganga ka ku wanga e oi me ke ya fai fo se ka ko research ya la io tato loto mo tato le anga lo kala ngoma ile anganga pa ia io tato wanganga e foi ale ba ia ma ku lo ta ina le aka kai la ka ko le nganga kai ya onga ka ko fai ale ke lo le lisi le pe onga
fa mai a tai tatou le agaga ua lē nonofo outou i le tulafo ana o le a e saunoaga la kiki me lea ua lē nonofo i le tulafonogi ke fo'u faapea mai le oi o kagatu la o le ngofu kulafongo o la luinga me le o sapo o soli kulafongo pasta Yeah. ole mele te fisili ole tulafongo o la ka ukala le tino yes kulafongo fulenga me ya mos Yeah. awa te mulilua awa te kai pe Yeah. me e fa malaulau mai ale fe mai o kuinga ngau re kingo le in kulu o le mulilua o le ngaoi le fa malaulau mai ya umba o longa winga a faila le ta ina i tatou le anga ia o le mele o i tatou ngofo o le ngofo o le mele ende apa i ka ko ia e ngofo me pe a tatou le ta ina i tatou ele anga langa o le feke nga ele anga o le nganga le tonu le tangata mo i le tonu o le kingo le fafo a mangkua i le urua i tangata ngapa ia le urua i tangata a kama eva ala e faila fa poiponga la e tulou la e kene ngo vaku ni ai le lo a kambu o la e tulou la le o ise i o eva le lo eva le o ise i o a kam o la ka nga me sapa ia ia le urua i tangata le kaimi ala nga sala o ngala le foko amala malama le foko ai lo le populo macha ia kupo wo enta melenga sala i ko kongo le tangata ngara i longa nga fio e se lo la le nga o le hua ma male ngo fo ali i ole manu pe on fa mai ale ia la poskolo polo ia koniso ko ke le lo e o to tino le manu ole nga o le atua ole kingo la a kama e va fonga le from the beginning they are holy nga pa ia ola ko king ala kai mia nga enta ele nga sala i ko kong ole ala me nga ku i ole pa ia lo le ala pe o kau kuai pe folinga mai ua alu fa fole nga pa ia le sai ko kong male pa ia le sai o nga ua ulu fale mai lo ala ia sa kangi ma lo i le loto male mafau fau o kanga le ala ua self control le kanga i fainga sa kangi ale wala kai mia nga sala e fa mai nga fio se lo le tua pa ia ai se la nga le fa nga ma fu ka le tua pa ia marka ka e wa sala se ia o mai le aso ngi ale mele ka nga mai ile le ka nga mai ile nga pa ia e mana tua la le chama le nga fola mai o le nga mo sau ka male o yesu le nga pa ia le chana no mai le fa ko a fio ifo le aso pentecoso le fa ko a fio ifo le nganga pa ia po le soso po le nganga o le tua i le aso pentecoso le ala ka ngo mai le kale si ai mala nga ku pulanga le ka ko ye ki kilo la ye le e ka u ke le nganga pa ia ole soso ngi ole nganga pa ia ole ka ko soso inga ia ka ko ki ke e akula i ku nganga ur kingo male anga sala wa ala nga le ia lang sala ale wa uma ka penga ele tu ole ka ulanga mo ka ko sala fai ngo fie pa wala me or ka ku sala mo makalia ile le tasto fatu tu ole ka ulanga le nga mali wa fai la ole ke mai mo mai o talia yesu o talia ia le ke le alo le tu o longo wing e ka ulanga ngofo le nga pa ia le ko ngoi maka ko wala ngore malu fa ko fa mama le malu inga o masa ar ko ke iso fa ko fa mama ai o kako kangaka anga le mama la chacho kokong ele ma fainga fio mai le anga pa ia ko nga o mama kako mai chacho wanga sala inga o kako sala mo makalia yesu kai mianga kalia yesu kai mianga o e fa kanga le anga pa ia sa mo fo ko pe a fayara le tsonu wa o le anga i o le malu o le anga pa ia ele o sango foanga mo me le lau mai me is full fiku o me o le kino o lai ko kongu le o ko kongu le anga pa ia tsonu o tato wale fa mai le feke nga me ai is full fiku ia male anga pa ia le o tsonu o kako le fayare kawale ale la fa mai manga yo le mangingo a fai tau te Sava Valley i lale anga o longa winga
E ko ke mang malo I me ia sufiku. E mangu malo I kako. A fai kau ke fai a inga I me ia sufiku. Kilo rore I lalo foi pule I lalo I famaya. Ele fai mo o ele malo le tu. Ele fai mo o ele malo le tu. Pe a fai le ke ola I me ia sufiku. Amen. A fai o le ke ola I le nganga. O le tu ma le nganga pa ia. Fai le mo o ele malo le tu. Amen. O le mangingonga o I kunga e lua. Pe o le u koe whaso, foi le wha pa ia tu e nitei. Le ka ua ke le o le ngā pa ia. Foi le loto soifua. Moro ka ko ola. Ai masia ka ko lea, o le tino ke wiso. Le anga ngā pa ia, o le ki lea o. Moro ka le sia ke wiso. Le anga o le whasosoangi. O le whasosoangi le whamai e su, au ni o kou ue o salema. Se ia fia I for mea ngā for inga. E lo ka ma le ngo fai ko e o ko. Inga fai le o fai le o ko ma moli mau ya mau le o ko le manga. Ma le pule e fai o to ma moli mau ya ke wa maka ko Jerusalem. Ma yuka uma Samaria se o ku inga la le o ma ya ka ko. Ya ke sa nga ko e fa ko pasta manga ia me. E setau. Io ele tu nei fer ya. Malo era si le ka o yo le mele wa tu fa pula mai mai. E pe fu le mix up ka ngakal me. O le me ko ngwa le tal no era posto. Ele sa vali lota o ele fa le nga. Le ta ina lota o ele. O kilo. Ya o nga ale. O kanto le me yo le ti. O me fu le e talo. E talo foi la fenga le tu eso fata. Ia lunga fo media ina ia alofangia ia taitaina ia na yo tatu tangata Samoa ile nganga le li awa o le nganga le tupu mai ile o pumon ia e taitaina fo I mai akako lo fo la le memo e tu sa lo tu fo tatu le pumon oi le upule a Yesu o la nganga pa ia le tonu ya te tato ba tu fa tu Samoa e kau ke fiu kau ke ola act e lo ai fo e loa me ali mai o kako ele nga ka ngi fam kalanga e lafo o ngi yanga e fai ele ma fai ngale e foi o ngi viva ka ngi fa ke foi o pe o me ngi ke vala mo ka ka ngo la ka ko kursa piseta la ka fa ese so qua va ka e vola le pa la ke ro ka e fusuma mal fa ka lo e ke ro bisa mal fa ka lo e ke avo ka fa mas oi malo pasta e vola le ta ida la ita to le nganga le de ma u mai il pondia e ele to o ngole me sidi le ta u la ngole me nga ka inga fo ile nganga pa ia lo ta to ri fa ola me na ave o ia le nganga pa ia ina ia fa io ia vai for few ai sa langa le ua umanga a fiole nga pa ia tono le fa Samuel fa pe ko ia le nga pa ia ai o nga luenga fa aola the salvation le nga fai nga wina mai le tua Yesu fai mo tato o le nga ala o nga fai Yesu le process le o nga lo sta ilon tama fa ta no ume to uma le mo su ya ne pa kiso me Yesu se le ai fai ero in capo calame o calame ro tomao lan ka ngo fai me nga ni yone yo e fa kwa e de fie yo e choko filmaro lang i ka ngo ia fai pa kiso o me foi la le ta ina ita to le nga e o fo ia au na le tua lo ta to nga lu fa ta si ma ka ku nga lu e lalo no lo ta ina le nga pa ia ka ko ke nga lu fa ta si ke lo le tasi le nga luenga mamana le nga pa ia po le ale ko ke le loko kangaka ai au fa tasi ma le nga pa ia e tasi ale loto amen e tasi alo la ko loko me nga le nga fa mamana ina il au apostolo i lo la esa ele nga ai lo le o tasi o la to loto ta ina lo la to le nga pa ia wa ale kasi le loko ia fa fea o nga ro ngole au kau fioki ka ko au kau wala au aku le kai au ka ko woli kule ia le fo fa mai voi le si kama kau ale ka ko woli le si ku ia o le ta ina la ta to le nga ngole li o le tasi le me sili ona ta ua e ta to onanga
saunoala na wauna le tasfo la to kalame le mawatu le vai pena por nei fo ya le vai ta kalame nei le fia la unga o le apostolo Paulo la ngol kanga kan kalango i ai Yesu o ele ola o filfilia e te lo e fa ile nganga le li au o ke la unga o ke fa sikana vai ni ta basta ia ka fe pe ang o ka ua wala ngalenga kalango mai Yesu fa alinga voile oi ene ya wala unga va ile respond o kanga kai lo la ta ile pa ia ma mera ya lu ai o le benga halu ia fe me le ai aua ngi e fa Yesu porque singa me aga ko e ka mi foi le fo mai lenga pa ia le kaunga sa fa ele kau fa todo a pe o Yesu me se fa lo tortolu po lenga pa ia e po lenga o ile a ke lo o ngi e ola ile nga ele nga ka ki sa vali e ka inga foi ka ua ile nga le so se me o wa ka ki po le e o ale ka ku ka lo fa mai ale ia upula ile nga o ia le nga kia ma ki fa ale o ale me ilu mo ta tu ta da u ke ele nga kala le sa vali le bota tai da to le nga ia mal me mul ngali fa mai ya la le wa fua mai fa ale nga la nga ka nga le alingi fua o tanga tai sa vali ma ta ina le nga la nga mai ka loka ko le nga ole ko fe ka ko ku nga ole tini ai fua mai loka ko fua mai i fua nga i tele fa mai fua le nga pa ia i kangaka o le rofa o le file mu o le sai o le mata lofa o le anga le lei o le fa maoni o le anga malu ma le lenga o ia e le fa tu la fo ina me fa pena se vai le ka o ke le sa mo fa me mar lu fanga mai o ia le vola ko me o le ka ko le last week passa le nga share o ia ke miso o fa sa ta roina ila tole tino maona manao maona tuna na fa mai lu lima fai wa ta to wona ile nganga wa ta to sa di fo ile nganga wa vai awane ia ve ta to mai mita vale awane feluia awane felusia que vai me ale nganga fa pe no ele mita ele sa ele felos ele si vale o mele lenga lenga va ku si la apostolo Paulo o ya cornito o mai le story o mai kala Paulo vai me alo fo i lenga fa mala ina ele ma ka le si cornito i ala me ocupa wa ka wa fusu o fai tawinga o fai luinga me alo fa ma ko ka le si o fusu o misa o fa mai le si me alo fa si dia ia me Paulo ia le le fa ku kusi fai lo maltus wa vai la ko mo fo ia karitia vai la apostolo aua ka inga o ko fa me ia ko sava vai fo ia ke le ma ngi yo fu yo le nga seki ia le to ki au nga fu mai ka wa ka inga fo isi nga le malo le ia le to mo fa ma oni pas ele ke le ka ula nga pe ala ka ko le o punga ngala fo se ka ko sa mo me se lo har kamali i yonga winga fa tu lo winga na le mere fa pe vo le vai me ka ko la konso puro kupu me ai lo ia me fa o falo longo show grandfather fa maior ko inga o manguma me no malo lo so pop ya ai o kilo grani se antinga malanga mi wa o falo longo kala choki ngava mai ko inga e pe a fai e pe ha o ye mi no a fa kusa fa se kala fa kusa ko me e ko ke no for ko au vai a kula no antile wala giki tole e no ia mi se finge so ko kala giki me vo ile e fai ku me o anga le mangu banga sala ile mu me be aku se fa kala ngala kala ia o fa ku ia vai kan e so anti fa ku o fa rongo lo kama fa maior ko so angi sa averta la lei ale o la mai o e vai kan e va pe ia o kan ka ile fa le e ko fa le mar kala nga wa sa fa lo inga be ia tanga te kiri yo la i fa le nga
ia mal kako grandfather ngai ko kioma mika fa mai sa fa fia ai leo nya mi this is the fruit supposed to be what fruitful with the spirit of God ia fua mai fua le ngana pa yo le ia of kai le ri wa show atu o kakanga nga vea o le ri ia le tu tinga ia waro ar kala la unga kala show wati wa o pe le melia o fa koi le ai vai le winga le inga fa le nganga sa vali me o ka ku kua lo ko kama ro ko ia le o ka ku fa wa ia le alo pe wala nga langa ko fo i ka ko mo fai me o tino i nga ni fiafi ara ba nga ia fo le nganga oli o inga oli le se me ka fia i oi ia le fia oli e pe ko kongo lo loto e punga mai e pe se vai puna mai to ia male lisi wa maka onga va ai ka ngaka fa pesole la ka ngaka le lima ka usanga ka luai sole ia nga fa ro so sa piseta le wa fe al wa mal kispa yo mori mau yesu ka ia le tu ia le tu ma to ia na wa pe foringa ma vele lua ia site o le story o le tino maleanga lua o fua o le anga ia ma miu o le tino ia mela ia lua le foringa mai o le feke nga ia o le manga ia foi lele o le ungo me lua pe ona ta faso ai foi le pastor leanga o le fe mai e lo tino a mio o lea ngalu wenga le tino e lo le leia o lo winga la ka ko uma e ke lo le leia lea ngalu wenga le tangata o lai o leia ia ngalu wenga ia po fua ia o le tino amen ia ngai ke sila fia nai te lo ele ko ka fa makala e ke lo ngo fia ka le o lai me sufi haleluya ia ke lo ngo fia fo tanga te le ia me ia iva fua ia o le nga haleluya ke lo le te lo le ia le ese senga e te lo le ia le ese senga o tanga te to lo tanga te o lai i fo le ngaluenga ia po ia ngaluenga tino ne fa mala lo mai me fulfiku ia mafua la o le nganga le ko mai ngai ke lo le ia ngai ke si le fia le ia o le ma ngai fo ile o le au mai ngo le mele o nga le ala ka o le ma lo le tua fai mai fo mai o e fai mea fa pena ele fai mo la lo le tua mo la tofi o fea o mea ia e fai mo ele malo le tu ele fai le malo le tu mo kofi o fu o le nganga o a mionga le ki o fe me ie lua e fai mo ele tofi le malo le tu ia nga lo le kongi me ie fulfiku ta fai la o le fai o fai ta to me ie fulfiku nga luenga ia o le tino o lo winga ele ai mas ka ko ava ngol malo le tu a fai o le kau ke o lai me o fua o le ama o longa winga e fai mo ka ko le malo le tua e fai mo tato tofi o le kako inheritance le kofi o le kako kofi le malo le tua a fai la kau ke o la ma kau soi fua i me surfiku ia o se fa mangaku mo ka ko mo a u le ke fa soa mo ele ke mai mo fa la longo me le vefini ia ma se o fa tu me le tino ke wiso inga ia ka ko va ile me mo ia le malo le tua ka ko va ile me e fai ile le malo le tua ma o tato tofi le nga o le mangingo le mai i o la to le o la me i o le kingo sorry ele se upo ma o le tu le ma ke fai ka wa le ko ko ku si ka le tia ele fai mo oi ele fai mo o le fai mo tato pe ka ko o le me i o le kingo le ke e mai le nga le ke nga yo o mai le fi ia pe o se le to e fa so atu pasta e mangingo ia o le tamta upo ma le ta fa so haleluya tato tengi ma yo pena tai sa mo e pe o le mafaiatu ele fou nei pukalame le fou nei tau ai ono tatou
o tātou saili mālo, tātou saili mo le atua, tātou wa'ai ma tātou ngā rue i le atua i le malo le whingalo le whaleanganga. Io le mele o koe tātai pia le longo le ka mālo le fiafi po le upu le atua mo kako umalawa. I le ngaka o maua tātou umalawa sa moa. E ser ka ua ngi upu o wa'ai ai. E tala noa mai i upu le atua ia kako. Fa mai ai mai se fua ngei fa mai a ole le tatou sava valley, walk by the spirit, led by the spirit, e o fo ilainga the fruits of the Holy Spirit appearance to us. E fa penga o nga kangia mai a tatou le anga o le ua kongia ke ka ua le nganga o le ri se le vaila o e fa mai mangingo fa mai a walanga ya awa o ia o le na lofa mai ta la apostolo dato fatto tua ia te ia le anga o ia na lofa mai le na wina mai ai lo na nganga pa ia mo ta ele tua te tele i o si upu mata mo fia le fonga le ni mo tato le fia fisamo ia e uma vai pe lim ta ia mo ni fita mi ni ka ko kilo pe o fa mai la na una apostolo i le vai assunte ni fa mai o le ola o te ola ni o te ola I lava I whatotu. I ele tō. Asi le ki o tātou ola whale nganga, le tātou ola I whatotu. Nang tama, tau amitonina lava te maro apura, amo I tau amin sisimea. Mua whatoa tua ka maroa. Ia o na whaari ere o la nanga ruenga te whai. E whai loa tu ai o ia o le tangata I whatotu tua I le tu. E fwoi le sa moa. Ia. Whai le whai puna lo furimi. A fai wa tātou wola, a fai wa tātou wola, I le nganga, ia tātou savari fo'i, I le nganga pa ia. Maka ia le woni ngai piko I lalo fa mai ia, aua ne ia vei tātou ma e mita vala, aua ne I whelu ia e, a kasi le mea, lunga social media I ukako kilo ia ia, o fai kau vanga whingaunga I poto, Fatus pa ia ma firu ia I po ai sa o se fa mai ale fa mai e loa la fu or kanga ka fa le nganga e loa le ali mai o me ia le ele tu e lo iskanga ka o makua le loko o sa ia o fa ali mai ale me ale tonu loto ia ele fa ali mai ale anga ma le o isi wo e akangia mai ala to saunoanga me ale tonu loto o fela ngai lo o le kanga ka le malo le ri ia le ngaka foi ia o ka ko upu fai las mo sa mo mala le ko ka ia mala e ali mai ai fua ia o le kingo ke no me le ia e mala e foi la le ka ko sa vali e pe tu sa mala na fionga ia tato wola ile nganga tato sa vali foi ile nganga pa ia tato wa ta ina foi ia fua mai foi tato I fua o le nganga pa ia. Ana tuna ni fiafi sa ufa au muli ia. Ia mana ia sai pasa ono le tata time. Fio ko fia foi kasia I le foi. Ia. Langa e ke le I o se mea. Yes. O le fina ngalo I le tua. Ia mo ka ko. A foi o kusi le lenga ave ia kalatia. O longo vinga ke le o le ngar kusi le mo ka ko sa mo. Tātou le tino ke riso o le mangai o le foi lele o le upu le I atea o le ai ko e whamangaku mai ia oi po whenga ke iai le ato e whamanatu mai ia oi po whenga ke iai ia male au wala male me te whai ai inga ia mangui ai oi inga ia e mau ai le malo le atua awa fai ke le fai me le fai foi pule longo winga ele fai mo o le fai mo tato le malo le tu pe aka ko le fai me le ka uma I le fai le la fai ka ua pu o le mangingo I o le vesle ia mo tato uma e ne fe fa mai fai pu lu fa a o ia ke riso o fa sa ta roina e la to le king vai o le me fai o ia ko keriso o fa sa te roina e la tole tino le fesili le fiafini o ia keriso o ia keriso pele
au le fa mai a o e o ia ke riso ua fa sa ta ruina e la tole tino a fai o kali ai e su kali e ma o Yesu o le arka ko me mu fai le o le fa sa ka o tino yes ai sia le angor kingo le fai me e su Hallelujah. O le ale me tatu fai ku lo sa mo ma ngi fi. Pa wale o le awala ka ki e tinai ngai me ia. O le awala le ka ke fai me se fu fiku. O le fa sa kaulo. Yes. Fa sa kaulo le. Fa sa kaulo ia manga o maku nga nga o kingo. Me se fu fiku. A fai la le wa ka ko fa sa kaulo le kingo mo ku nga nga mo nga manga. Wa upu nga le lalo i o nga. Fai lo le mo oe ma o mai tatu. Lea le malo le tu fai mo ka ko kofi le la fa uma ko foi me nga ko fi alu i le vese ma nga po mai o ya ke riso o fa sa ta ruina e la to le tino malea mo na manao maona tu ina nau we vai hallelujah ele fai mo e ma ka ko le malo le ko pe a ka ko lea fa sa ka no le kingo mo nga manga o le ale mele manga o le kingo le manga o me su fiku o le mulilua o le poulo le fo kupua o le fai ka anga o me o manga me anga le manga o le kingo ale fa mai o le o ya ke riso officially o ya ke riso a fai o le o ya ke riso e kali Yesu a mai sa po vi ele tu le o mai sa pa ki vi ele a fai ele ai le fiafingi salamoro yes salamoro amen ma fa sa tau lo kingo ma kuinga ngau mama nga o le kingo wa me manga o le kingo le manga o me sufiko yes ai le manga ia a fai le wata tu talia Yesu wow le wakako fa sa ka lo me ia langa le ia ma se sio ka ko ele ui mai me ia o ke ka kala foi au ia ke le fia mama yo ko la fa fonga le tu ngo wola me ia ai se au wala yo o maringi kai mi ma umi foi lo ka ika malo si fo i me le tu le anga o fa sa ka lo me ia inga o salamo makali Yesu dia la wa fio Yesu lang ala me le kungi o le nganga le fa mai e apostolo Paulo ya kusi ya konito mo konito maka ko ko mo konito maka ko ke le lo e o to chino o mal o le ole mal o le nganga pa i o le me fio le nganga o le atua o ka ko kingo o mga fa ka ko ke le ko pule o ko kingo o mga fa ka o ko fa ka le toto pa i o jato o Yesu Kristo yana le wa fa longo le fiafide le ngai le wa to fa na tu e ke o yes o e ya ke wiso pele o ya ke wiso o fa sa ta ruina e la to le tino o le mana ma ku ngau hallelujah ele tu ya pa o la pa popo ele sa bora tu pele fa fitai to tan ele tu ba futa mai le tato bukalame o le tato taimi ai vi ele ya sa mo ka ku umalava ele tu pe o la vea le ai mama o fo ya ka sa no ala o la fas yoi sa ma hola uma ya lo kulang wai le sa ai va ai oi e ma fai nga sui mea uma ina wo e fato tua mai ta tonu ele li fa fiole nganga pa i tonu ya te tato io le tato sa vali le nganga le li ma ta ina i tato le nganga le li ia ma fua mai fua le nganga io tato tangata i lo tato fatua tua le ia Yesu Kristo i aso fai so pe o la apostolo o lo fatua tua o le aola i pea o ia ina o ia fa sa tau fa tasi ia ma Kristo o le to ola Paulo au Kristo o ola i tonu ia te ia e ola i pea i fatua tua i le au unanga i le tua i le tino le nei sa moa ia le nei le tua so ni atu tato bukalame to finangalo mo tato loto ia fa tai fo ma futa mai ne fia ona le tua mo la tua o paanga ia le fa la lo watu to suafa ono le alu ngai lungo le tato TV ia fa ia le tua lo ma futa mai ma lo talo mai fa ni fo ile tua i tau ainga
e kalesia foi le Christ Kingdom Church ia malo lava le mafuta mai so fa lau fa le nganga i wa nga foi mo ka kalesia ka ku ole le nganga sa vali le nganga ia ma te ina to le nganga ia ma fua mai fa sa taulu ia ma ka ko wa tatu ai fui fa le nganga tai le tua o le nei va no le le tu na mai fa tai tatu Global Kingdom TV ia mo le fa e ino le tatu buklame ia so tasi ia wai se tasi o mai o mala bia se mana onga le fia fi wana o Yesu lava le tali io tatu mala onga pa wana nei ia fa to tua tau iai le mea lo fa pena ona iai lo mala onga e tali mai lava o ia le fia fi sa mo ia la fa wina i tatu talo lo matou tamai o le langi matou whaftai atu i lau fio. Whaftai lo wanga pa ia sai ina i matou. Le nei aso atoa, se iao fo i pokalami o tutoi o nei po. Lo whetawhea i lo wanga pa ia i le mea nei, le fale nei le atua. Lo whapena na vatua i lau upu i le ao ma le po. Matou te whawhetai tele i nei awa no le lei tamai. Whaftai lo wanganga sai ina i matou uma le whafonga foi lo atunu pele o matou tuloto mo matou wanganga le ngata o ma paanga o ainga le kalesia le li e whawhetai nganga pa ia i lau ngā luenga o lo whaia pea i aso uma e whangu mai o matou wanganga ina ia matou o la pea i ate oe le mau foi se awa no whapene le lava i aso tamai ia e fo ia le viinga ia te oe tu mauru whatau waa yo mātou tangata. Wia le atua le aunanga le Global Kingdom TV. Le auna ia mai mawhiritua ia Sarah Manofaro. Ta mai ia vea lava lei fale ie whalau te leina a wālo ma lo finangalo o oe o le tupu ma le tala le leia lau fio. O le mātou te talo lea, ia fo i lau auna ia ada ti no le li ia le fiafi ang le leifo ia teia marona ainga maflutua ma no fualo tamai fa maluia le sike e ministry so se tu fio le lang ono o Yesu le ia le matou talo ne fiafi amen 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 ia le tua sa bola tu bele tato tu fi vai fo lava yaso fa
Chloe? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.